Po, kaya katamongan, pagmasusyan tayo po ngeni, ing solemnidad, ning pamipahayag, ning Gino. Kabeta po rin kaya katamong panalangin, yabe tala po ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan da po ding Ladies of Charity, altar servers, ding kaya katamong parokya, Nate ko, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Rudy and Baby Manalastas and family, Roland and Beng Poblete and family, Marie Chris Mandaf, Arnold Mendoza and family, Lutgarda Bondok, Erlinda Tonggol, Lorna Hidayat and family, Clef and Jelly family, Josdado and Josefina Guevara and family, Saint Joseph Kendall and aesthetic staff. Para po karing magmasiwsi karing karelang birthday, Nelly ko, Estelita Manaloto, Angelita Castro. Para po king special intentions dari Ernesto and Nenaong, Remy Quezon. Para po king quick recovery and complete healing dari Reverend Father Paul Sahagun, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Marvin de Mesa, Corazon Rivera and Judith ko, Margarita Balingit, Josdado Guevara, Elsie Mendoza, RV Medina. Para po karing kaladwada ring mayang utamo bie, lalong-lalo na ri Jesus Senadorasyon Canlas, Ricardo and Juliana Gonzales, Vicente and Apolonia Canlas, Ireneo and Epifania Santiago, Lucila Umlas, Dr. Robert Flores, Nancy Canda, Orlando Pineda, Narciso de Jesus, Virginia J.B. Santiago, Domingo and Lolita Banal, Felix and Merly Cailao, Eddie Villanueva, Romeo del Pilar, Chofila Puno, Leon Sichon, Angel Charlie Pasion,
Para po king 40 days ng Bernardo Manansala. First death anniversary ng Evangeline Santiago. 5th year death anniversary ng Richard Esteban. At dinganggang maldang kaladwa kem purgatorio. Para po kin Thanksgiving dari Ramon, Darlene, John and Julia Alonso. Pagmasusyan tayo po ngeni, ikisolemnidad, ni impami pahayag ning Gino, talakad tamo po at makyabe, kimpa magkanta, kindalit, apamuklat.
ding misa ganakantala at ipanalangin ding sablang sasahop at magmasabal king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sasahop king kakatamong programang bakal para karing alang bakal. Antimurin, ipanalangin tamo yung alangangang kapainawan para king kaladwan ng Tomasa Laksa. Mitipon tamo king lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, baan pagmasusyan tayo, ing solemnidad ning Epipanya, ing pamipahayag ning Ginoo. I Kristo, anak ning Diyos, ami katawan tao, pepakilala na ing sarili na, anting talapagligtas ding sabla. Si siyan talangin rin kaya katamong kasalanan at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ko king Dios a mayupayang tutu at kay kayo kapatad uling mi kasala kong bina king isip amano at dapat at miyay liwang kakulangan ulinita ipanigapuko kang Santa Mariam Kapilanmang Birhen karing sablang Anghel Pon Santo at kay kayo kapatad king ipanalangin niyo po king Dios a ginutang ing Dios a mayupayang tutu pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamong bitmong kapasalamatan, king ligayang mi bulalag ngeni, kapamilataning Diyos ami katawan tao. Oig paning sala alang kupas a Diyos, king aldongeni bilalagme karing taong ating kasalpantayanan, ing maningning ng katutuan ning amanong mi katawan tao, laganap ing sala mo, malapit ing lugod mo. Ilipat mo kami karing angganan ipairal na niting yato, painturo king biye anong nu ing kekang espiritu, gagawa ng ganap ing sablang biye. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk ta mo po at makramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag ang tingaldo, ing ligaya ning Ginoo sa slagya keka. Mitakpan laking karalumduman, dingaliwang bansa, dapot keka, ing sulu ning Ginoo sunlagya. Ing ligaya na manatili keka, king ulinaning kekang sala, datang laring bansa, ari datang la uling saslagya, ing bayu mong aldo. Lumawe ka, king makapadurot, at kekang lawan, ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la, ban keka muli. Datang lang ibat king marayong lugal, ding anak mong lalaki, datang laring anak mong babae, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikat moan kang tula, galgal ka uli na ning kekang aligaga, idalara keka ing pibandyan da ring bansa. Keka datang ing pibandyan ay bat king lipat ning dayat malat, manibat king midyan at efa, kamelyo datang langan, ibat seba naman, ginto at insenso ing karelang daralan, ipamalita daring tao ing mayap, adepat ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing balang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Imbalang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turwanan, matul alang pamangabiran, king kekang hustisya, dakayanan mesana, banking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ing kekang balayan, at karing mayayalipit, ibyena, ing katuliran. Imbalang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, antiing saslag abulan, mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti naning yato. Imbalang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Ding ari naning Espanya, at ding aliwang kapuluan, buwis da kayarang iyampang. Ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kayo. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, dukula kayo. Imbalang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Sagipanala, ring pakakalulong, kayo daralong, at ding taong mi paimburisan, ang mangailangan kasaupan. Lunusan nala ring mayna at kalulu, at iligtas nala ring alang agyu. Imbalang bansa ning yato, sambaya keka o Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, king ing Diyos
agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako iting katungkulan, para king ikakayapyu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Mi pasyag iting misteryo, karing tao, karing mengalaba sa panahon, dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilatan na ning Espiritu, karing kayang banala apostol at propeta. Ing lihim yaiti. King kapamilatan na ning mayap a balita, atin lang dake ring pagano, nung makananong atin lang dake ring Hudyo, king kanwanan ning Diyos, dake nala naman ning metong mong katawan, at karakela, king pangakuna ning Diyos, king ulina ning Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po, ban parangalan, ing mayap a balita. Ikit miya ing kayang batwin, king aslagan, at di natangkeketi, bamiyang samban. Kaluguran kong kapatad, ing ginuman natiliya ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Mibay kay Jesus karin king Bethlehem, Judea, kanitang panahon ng aring Herodes, melambat kay bat na nito, di natangla Jerusalem, ding mapilan mga biyasa, ding taong magaral king pangimut daring batwin, menibatan laking aslagan at pangutangda. Nuya ka rin ing bayong bait aari daring Hudyo, uling ikit miyang linto ing kayang batwin, at di natangkeketi bamiyang samban. Kabut abalita ng aring Herodes iti, tutuyang megulo isip, antimurin ing mabiluga Jerusalem. Pepayaws na lat tinipon ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba ning balen, at kitang nakarela, nuya mi bait ing Kristo, king Bethlehem, Judea, ngarang mekibat, uling sinulat na po ning propeta, ika Bethlehem, king labuad ng Huda, eka mitawli, king makanano pa man karing manimuna ng balen ning Huda, uling kaya manibatan, ing metong apamuntok, amanibala, king balen kong Israel. Inya kay bat na nita, bepayaws na lang Herodes at pinulong pasalikot ding mga biyasa. Inusisana at abalo karela nung kapilande ikit ing batwin. Kay bat, pepalakwanan na lang papunta Bethlehem, kambe naning antikaniting panabilin. Munta kayo at panintunan niya yung miyamasamas, ing anak, potang ikit yun ipabalo yung agad-agad kadako, banketa, akuman,
muntaku at sambanke. Kaibat ng dimdam ing panabili ning ari, mekonala, kabang dalan, lintoya ing batwin. Ing kabut batwin, akakit da king aslagan. Migpasiyuna neman karela, ang aking mira siya at tinok ng tulid na ning lugal, akabiliana ning anak. Metula lang emunano ring mga biyasa, panakit da king batwin. Kalubda king bale, disnande, ing anak, king siping ng Mariang Imana. Siniklaudla, arapan at simbande. Kaybat, biklat dala ring karelang lamak, dadalada. At inampanganandeng regalong ginto, insenso at mira. Mayawos ing karelang pansin, king kapamilataning metong apaninap, king enala magbalik pa kang Herodes. Inya, menaliwalang dalan ding mga biyasa, king pamagbalik da, king karelang balen. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo, lukluk tamo po at makramdam king homilya. Mabustan niyo pong gawang kaya nga duwang dake ing kanakong humilya. Ing mumuna, makuya da katisismo king panawuning Pasko. Ing kadua, tungkol king Epipanya. Metong ka rin kabaldugana niting misteryo ning pangapakilala ning Ginoo anting talapagligtas ding sabla. Muna, katisismo tungkol king panawuning Pasko. Merry Christmas po. Happy New Year po. Happy Three Kings po. Eko pa po maglako Christmas decorations. King kekong pibale-bale. At malyari ko pa pong patigtig at makiramdam kantang pamasko. Uling at tiyuta pa king panahuna ning Pasko. Eya pa mayari ing Pasko. At intapang paruminggo, ban pagmasosyan tayo at pakintindyan ing misteryo na ning Pasko. O yan po yung problema tamo ng kahit ang Pilipino. Uling masyado tamong gagagad magpasko, September pa mo, magpasko ta na, November pa mo, mga bita ng Christmas decorations, karing pibale-bale, inyaneng kay, at yuta pa king panawuning Pasko, balata mo, iarine ing Pasko. At yuta pa, king panawuning Pasko. Bakit? Eya pala metong aldoing Pasko. Metong yang panahon, metong yang season. Inya, kailangan tayang pakiintindihan. Uling at lulang importanteng misteryo, deng panagkat ng pakiintindihan tamo ning Santa Iglesia. Ing mumuna, December 25, ing misteryo na ning pamikatawa ng tao ning Diyos. Nga ng San Juan, ing amano mi katawan yang tao at may kipanuknangan niya busal tamo. O ito po yung maya pabalita ng Pasko, ing Diyos pinili ng maging taong kalupa tamo. Inya, tayo pikakarine at lalatyan ing kekatamong pangatao, ang yang makasalanan tamo. Uling migit tamo karing kekatang kamalian, kapalpakan at kakulangan. At tayo mamarokan ing yato. Uling, kayabe tayo ing Diyos king yato. Manibat inyang minunang Pasko. Kadwa po, ing katlong misteryo, iyang papansinan tamong eni. Ining Diyos, ami katawan tao, kapamilata ng Jesus, ning Nazareth, eya mo para karing mapilan, eya mo para karing Hudyo, eya mo para karing mayap at banal, nune, paraya karing sabla, lalong-lalo na, ding makasalanan, ding mitatawli, at makakalingwan. O yan po, ing pagbasos yan tamong ene.
Pasalamat tamo ating Epipanya. Nung alang Epipanya, tamag Pasko itang Pilipino. Nung alang Epipanya, alang misyonerong mikalat king maya pabalita, alang misyonerong mintakete Pilipinas, bangawan da katang Kristiyano. Importantiya iting kapiestan, uling, paga na ka na kaya katamo, ing Diyos, Jesus, ing grasya ning apong Ginoo, para kaya katamungan, alayang pipilinan, alayang etchepuera. Katlo, ining mi katawan tao ngayon at inyang misyon. Ing misyon na, anting pakamala ng anak ning igpa, yapin ing magsilbi karing tao. Lalong-lalo na, karing peka kalulong dili. At ing panagkat niting kapiestan ning pangabinyag ning Ginoo apagbato siyan tamo ning tutuking Domingo, uling anak na katamo naman ning Diyos at makisan metong tamo king biyen ng Jesus ing talapagligtas, ing talasuyo ning Diyos, ing pakamala ng anak ning Diyos, at intamo namang misyon. Makisan metong tamo naman kaniting misyon. O yan po, ing pugnaman tamo ng tutuking Domingo. Mag-focus tamo po ngeni king Epipanya. Mulo tamo mong metong akabaldugan ning Epipanya. Misan pong local elections, keta kami sa Smuan, antila kanini deng adwang slogans a ginamit na ding kakandidato. Ing meto nga ba yung kakandidato nga na, aliwa pa mo, aliwa pa mo. Peki ba't naning sadyang kakandidato? Ya naman, banya, ya naman. O yan po, intention ning biye. Ating bisang magbayo at makabuklat king pa magbayo. Inya ing sasabyan da, aliwa pa mo. Aliwa pa mo. Wari makanyan mo naman. Kaya ordinaryong biye. Aliwa pa ang ulam. Panenawaring sigang. Ay, manyamaning sigang. Paborito ko yan. Atin mo namang makabuklat king pa magbayo. Inya, pipilit da, aliwa pa mo. Pero, atin mo namang sarado pa misip at welcome karela ing pamagbayo. Inya yung sasabyan da, iya naman, banya. Bakit? O kasi, panatag tanalog, komportabli na, king sadya, king akasanayan, king akagisingan, king dati. Eta na bisang sumubok, aliwa pa mo. Uling, pota, lalo tamo mong magulo. Inya nga ra, ya naman, banya. Pero ating mapilit, masya sa buntok, adventurous, makasadyang sugal, at buridang subukan, ing bayo. Let us try something new. Let us venture into something unfamiliar. Let us explore the unknown. Let us try the untried. Kaluguran kong kapatid, oyan kanu, ing meging inspirasyon, ding pantas, ding mga biyasa, ding mago, o ding ausan tamong at lungari. Likwande, ing karelang balen beyitan, ing karelang balen tibuan, ing karelang balen akeragulan. At megumpisalang miglakbe, ban panintunande, ing bayong bait aari daring Hudyo. Uling, may curious la, kening ikit dang batwin, asinlag, kingaslagan. At uli na ning karelang curiosity, bistaman malino nung nuya talaga at tiyo,
ing bayong bait ari daring Hudyo, may gumpisalang menintun, at likwanda ing sablang akasanayan da. Anggana king miras la Jerusalem, at akasabi de Herodes, aminaos naman karing pari at karing mga biyasa king kasulatan. Kitang nakarela, nung nuya mi bahit ing Kristo. May karamdam lang pakibat, ngara, king Bethlehem, Judea. Kaya ritang dimdam iting pakibat, may konala, Jerusalem. Sindura ing karelang pamaglayag, sinduda ing karelang pamanintun, at ing kabud tikyanda, iya ing batuin as inlag. Tikyanda ing batuin, ang gana ketang mirasla king bale nung nuya at yu ing anak. Kabud ikit de ing batuin, at linubla king bale, ikit de ing anak, may tulalang emunano. King tulada, inyang ikit de ing anak, kaya benang Mariang imana, siniklaudla arapana, simbande, at inampanganan deng regalo, ginto, insenso, at mira. Ikit damurin ing panintunanda. Ikit yamurin ing pagdulapanda. Ikit damurin ing kalibe ning likwandang akasanayan. Kaluguran kong kapatad, tuturuda kay katamo ding mga biyasa, ding pantas, ding mago, king atimpang migit ketang balutana. Atimpang migit ketang balutana. Inya po kem pamag-aral ating research. Atimpang migit ketang akasanayan tana. Atimpang migit ketang akagisingan at akaugalyan tamo. Atimpang migit king disan tana king biye. Atimpang migit karing kaya katamong achievements, ampong accomplishments king biye. Ing kailangan mo, ibuklat tala din kaya katang pamisip. Bangka nito, akit tamo, ing bayo, ayampang nakikatamo ning biye. Abaluta mo king atimpang migit, kaya tang baluta na, potang makasadya tamong subukan, itang bayo. Potang ibuklat tala rin kaya katang pamisip, king bayong panlalawe, ang giyang masakit, mintindi. Ing taong makaranas king Epipania, yapin itang taong maniwala, king balang penandit, king balang oras, at inyang dadalan bayo, ing pamikatagon, ing biye, at ing apong ginu. King balang penandit ning biyeta mo, gagawayang bayo, ing apong ginu. Ang giyang balamo mo, paulit-ulit namo at dudurot ing biye, atin pamuring bayo. O yan, ing metong amaya pabalita na, ning Epipania. Epipania, potang agyuta mong sabyan at talakaran, aliwa pa mo. Let us try something new. Mekad, king biye, ning pisamban, king biye ning parokya, ban lalo tamong sumulong, ban lalong sumulong ing kasalpantayanan, aliwa pa mo. Alimbawa mo, keng liturhiya. Magumpisa tamo karing panalangin na ning balen. Imbes na ipanalangin tayo, ing papa, deng obispo, deng pari, at deng miyaliwang sektor ning lipunan, deng manungkulan king gobyerno. O ba't etamo subukan muna, makiramdam karing miyaliwadang pigagap ding ordinaryong parokyanos. Lawen at pansinan ing karelang pangabalanan king biye. Pakiramdaman tamo ing kapagnasan at paninap ding magwiler,
ding mag-tricycle, ding kobrador, ding magbabasura, ding magpalimos. O ba't aliwa, ilang yabe tamo, karing kaya katamong panalangin. O ba't aliwa, ilang i-compose tamong kanta, at ikanta tamo, ing karelang malalam apagnasan. O ba't tamo idalit, ing kwento da deng pamilyang magugulo, deng miyasawang mikaintindi. Deng gagamit drugs, deng tutulak. O ba't pakibaluan, itang karelang kapanandaman, bang kanita, maging mabiyeya at relevant ing kaya katamong liturhiya. Aliwa pa mo, mekad ing subukan tamo, king formation, o pamiyubog king biye kristyano. Imbes na tuturo tamo, king kasalpantayanan, mekad abe na ning kaya katang pamiyubog, ihapining makipag-aral at mabiyasa, karing kwento ding taong elulog pisamban. Karing istorya ding tamusuki. Karing istorya ding magkasya ng makiramdam. Potang ating misa. Sisimba king TV. O kaya magkagyuna king online mass. Pota, kapamilatan da, nung makiramdam tamo karing kwento da, mas lumwalas at lumawak ing panlalawe tamo, king biye at king apong Gino. Ating ko pong buring idake kayo. Inya pong December 7 ata, nung ako magkamali, tinipon mula po din ning kayabe tamong mag-BEC kaya king purok 3, ang purok 4. O ba't metagkil ko kapanandaman, king kwento ning metong amatuang mga lakal. King kwento ng apong baby. Matuane, pero mga lakal ya pa. Iyan kayang kapanintunan. Pero ang giyang makanyan mo yung kayang kapanintunan, oras ating lalapit kaya, amigit mangailangan, makasadyayang midake, makasadyayang sumaup. Kaluluya yan. Pero, makasadyaya pang magmalasakit, karetang migit mangailangan. Makatagkil iting kasalpantayanan, alane, pero makasadyaya pang mamiye. Mekad, makanyan mo naman, king larangan na ning ministry on service. Tutu, kailangan tamong mamiye ayuda, rasyon, relief. Pero sana, tamo tutok ng karin. Umpisaya ita, ning makabang proseso, bang kanita, tunay lang ayang at kabilyan, ding pakakalulu. Sana, datanging panahon, tala mo kabud, didinan asan, ding pakakalulu. Turuan ng tala naman sanang manasan. Turuan ng talang kilala, king karelang potensyal, kagiwan, talento, ban mi kamarangal, at disenteng kabiyayan. Hamon niya naman iniking gobyerno. Sapat ing ayuda. Sapat ing porpis. Sapat ing tupad. Dapat tune kabiyayan ing kailangan ding pakakalulu. Ingaos na kanita ing developmental aspect ning pamanyaw karing kalulu. Ating peka importante yapin ini. Itangausan dang liberational aspect ng pamanyaw karing kalulu. Turuanan lang misip, maging critical king malilyari king lipunan. Sa upan lang mangutang karing karelang kutang. O ba't manatili lang kalulu? O ba't mamasenso? Magsumikap noman, magobra noman, manintunaw mang oportunidad. O ba't manatili lang kalulu? What makes them poor? What keeps them poor? O ba't talak turuanan mangutang? Halimbawa mo, kening daratang eleksyon.
Siguro kailangan talang suryan, motibo, din kaya katang kandidato. O ba't tatagala? Naning pakeda? O ba't keti pa? O ba't aliwa keta karela? Nano talaga ing motibo da at parasan? Ila talagang makasaw, ban mi bangon tamo, king kasakitan at kakaluluan. Kaluguran kong kapatad, nung etala kutang deting kutang, yan naman alang pamagbayo. Inya dapat, misip tamo, misip tang malalam, misip tamong maluwalas. Bayang mi bayo, ingke katamong lipunan. Kaluguran kong kapatad, subukan tamo ing bayo. Ing bayong paralan ning pangapisamban, ing bayong paralan ning pangamemalen, ing bayong paralan ning pamamulitika, ing bayong paralan ning pamanimuna king gobyerno. Pota, mas panandaman tayo ing apong Ginoo kaniting bayo. Uling king nanumang bayo, kikimutya at manigobra ing Diyos. At potang kikimutya at manigobra ing Diyos, king nanumang bayo, Epipanya, uling akikilala tayo ing apong Ginoo. Talakad tamo po. Ipasyag tamo yung kakatamong kasalpantayanan king Diyos, amagdalang pamagbayo king biyetamo. Itamongan po, sasalpantayak. King Diyos, sigpang mayupayan toto, linalang kimban watiato, at kang Kristo ang naknambugtong nga ginutamo. Pengagli king upayan ng banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, may pakuking krus, mete at may kutkot. Tinipaya karimete, king katlungaldo, sinukli ang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan namang keti, ban mo kung ka rin mabye ang ponme nga mate, sasalpantaya ko kin banalay Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pani sa makding santo, kin pangapatawad da rin kasalanan, kin pangasubirang yeding mete, at kin ye alanangga. Amen. Kapatad, king Aldoyti, inyang ding taong iba't king marayong lugal, di natang laban samban ing Ginoong Yesus. Bustan tamong ing kekatang panalangin, maging kasinlawak ning yato, nga tamong manalangin kingig pa, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ulitan tayo po. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag ka rin sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag ka rin sablang bansa, malapit at marayo, ating Santa Iglesia, matiulanong tanggapan, ning pamiyayaliwan ng karelang kultura, manalangin ta, king Ginoo. Bankim panahon tamo, laganap ing katuliran, at datang ing kapayapan, king mabilog ayato, ipanalangin ta, king Ginoo. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Banding kawan ning Diyos, damdaman doring kalulo, king karelang pamanigapo, malunos la karing mayna, at ibuklat doring karelang gamat at puso, karingatsu king pamangailangan, ipanalangin ta, king Ginoo. Bustan mo ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Bandim pa sakit king Ginoo, karing magkapilit tuki kaya, akit daing sala, at makombertila, ipanalangin ta, king Ginoo.
Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blantar. Banding sa blang maninton, metong abatwin, ban mantabe karela, atuklasanda, kaya paning gino, karintaong mitmong kasalpantayanan at lugod. Ipanalangin ta, king gino. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blantar. Ban ka rin kaya katang komunidad kristyana, mabiyasa tamong kalupa rin taong mga biyasa, midake karing kayamanan ning kaya katang pibandyan at puso, ipanalangin ta, king gino. Bustan mo insala ng Kristo, sundag ka rin sa blantar. King katahimikan, may papanalangin tamong yeni para ka rin kaya katamong sariling kapagdasan. Ganakantalat ipanalangin ding sablang sasaw pat magmasabal king kaya katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kaya katamong programang bakal para ka ring alang bakal. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding bibilog king kaya katamong Ladies of Charity king parokya at ding kaya katamong altar servers. Antimurin tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan di Nate Co, Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Roland at Beng Poblete, Marie Chris Mandap, ding Makibandi at Magobra king St. Joseph Kendall at aesthetic staff. Antimurin di Arnold Mendoza, Dutgarda Bondok, Erlinda Tonggol, Lorna Hidayat, Clef at Jelly, ating karelang pamilya, Diosdado at Josefina Gibara, antimurin di Ramon, Darlene, Jan at Julia Alonso, ading miyembro ding karelang pamilya. Ipagkalub na sa aning Diyos, ing masipit ng kayadwanan di Ernesto at Nenaong, Remy Quizon, antimurin, Iran di Bautista ating kayang pamilya, ding pamilyang Laksamana, Lobo at Lecaros. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan, ding kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Nelly Co, Estelita Manaloto, Angelita Castro, Amponi Regina de Leon de Jesus. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng ginuding hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na di Reverend Father Paul Sahagun, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Deirit, Marvin De Mesa, Corazon Rivera, Judith Co, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Elsie Mendoza, Arvi Medina, Amponi Renato Etok Lobo. Yulino sana king kairian ng maligaya, tinganggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwadi Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Lucila Umlas, Dr. Robert Flores, Nancy Canda, Orlando Pineda, Narciso de Jesus, Virginia J.V. Santiago, Domingo at Lolita Banal, Felix at Merly Kailao, Eddie Villanueva, Romeo del Pilar, Chofila Puno, Leon Sichon, Angel Charlie Pasyon, Bernardo Manansala, king kapat ng pulong aldo ning kayang kamatayan, Evangeline Santiago, king mumunang anibersaryo ning kayang kamatayan, Richard Esteban, king kalimang banwang anibersaryo ning kayang kamatayan, at Itomasa Laksa at ding Baldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Gino. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. O ginuming Diyos, magsaya kami king pamakisaut mo ke kami, kapamilatan ng Jesus anak mo. Bustan mong iyay maging sulu, ring biyemi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po para kimpa magdaon.
tamo po. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Gino'y tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplana, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Owig pa, tanggapan mula reting ay ning kekang iglesia. Elagintu, mirat insenso, unaying sakripisyo at pamangana tatalakaranda, Yesu Kristong ginumi, manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginuman at iliya, kekayo. At keka ang timuri, Yat nayo ring pusuyo. makayat na ano king Gino, Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. King aldoy ti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ing alang-anggamong tangka king kaligtasan, at pepakit me bilang ing sala ring sablang tao. Ngening ing ligaya na sinlagbusal mi, binayumeng ketawan king alang-angga ng larawan. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel at arkanghel, ating kabilugan na kapulungan ka rin banwa, daralit mi ingalang tuk na nga kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidahon para kekayo. Makanyan mo naman kay batingapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ang bibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti
bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin igaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, ining tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing ke kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. King kaya katamong maalala makapagnasan ang magdalang pamagbayo, king biyatamo, kaya betaya, kasaop tayong igpa. Inya kaya abeyabe tamong yaning manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan iyang babye ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kaya kayo. At kay ka ang timuri. At ngeni masayata ang idage king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Kapayapan po, karing sadla. Diyos, nyo'y milalako ing kasalanan ng yato. Mapalad na ring mayaos magisulu king apuna ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Dapat ikas niya nga mano mo, kumayot na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oig pa, panimulan mo kami king kekang sala, sa upan mo kaming makakilala kang Kristo, kaniting Eukaristiya at tanggap kayang mitmong lugod, uling yung ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lugo pong pasibayo para karing kay katamo pong kapabaluan. Nang dili po, dakal pong dakala salamat, karing sinaw, king kay katamong second collection, para king programang bakal, para karing alang bakal. As of last night po, ding linub second collection, kaya kaba na ning Simbambengi, Paskuhan pong Bayong Banua, king Babilog parokya, minabot la pong 234,000 po. At tintapa pong panenayan na metong chapel mag-remit. Bang kanita po ma-finalize siya yung kaya katamo pong report. So, pota pong dadalami laki ang bangko deng pera nung kabayat. Buri nang sabihan, dakal ka rin ni Baria. Dakal ka rin ni Baria. I-realize ko mo, kwaltalang kalulu din eh. Inya dapat, magamit la talaga para ka rin kalulu.
O sana po ining programang inumpisa ng among Dines, isunduye, bangka dita po, lalong migising yung kakatangga na ka, lalong-lalo na, nung ating kayong kamag-anak, o kasiping bale, o kabaryo, aburi yung papag-aral at yung potential, sana gawan tamo ito, bangka nito, metong yung paralan yan, biyang at yung tao, iba't king kakaluluan. So, yan po yung metong na sigurong ultimate end ng programang Bakal para Karing Alam Bakal. At buri kaya naman pong ipresenta kaya kayong kaya katamong financial report for the month of November 2024. Yung kaya katamo pong Paris funds. Ding ega-naga ng mass collections, intentions, binyag, marriage bans, ang pong canonical documents, linub, king opisina, minabot la pong 155,795 pesos. 155,795 pesos. Ing ega-naga ng gastos po, 152,541 pesos and 33 centavos. 152,541 pesos and 33 centavos. So, yung kakatamo pong net income, good news, tamo po deficit keng November, 3,253 pesos and 67 centavos. 3,253 pesos and 67 centavos. Yung masanting po, then yung pera tamo, Paris funds, magagamit lang karing kakatamo activities, karing kakatamong pastoral programs. At kaniya po lulub ing 100 peso club fundraising campaign. Ya po kasing mag-supplement kareng kakatamong pamangailangan king parokya, ing allowance tim pari, kareng benefits na din kakatamong magobra, at pota pong kukulang yung kakatang Paris funds, ing susuporta yapin ng 100 peso club fundraising campaign. So, sana po suportan tayo naman iting programa. At katataulian po, para king pamagmasusi king 40th founding anniversary ng kakatamong parokya, ing bula na po ning Enero, ing month of January, makapatungkulya king liturgy, king pamanyamba. So, metong po ka rin para sa tamo, yapin ning mag-recruit, bayong EMDC, EMDC sigurong makasadyang munta ka rin makatuwang pong masakit, emo mag-serve, kilub na ning misa, nune, willing la namang puntalan tala ding masakit bang kanito, asese tamo naman ng karelang kasalpantayanan. Makayan mo naman ba yung altar servers, lectors, commentators, choir, greeters and collectors at aliwa pang liturgical ministers. At sana po makapag-recruit tamo at adi ng talang pansin, lalong-lalo na, detang liturgical ministers, kareng kakatamong communities like Tagulod, Libis, Maharlika, Purok Nuevi, Resettlement. Bangka nida po, makatalakadla naman karing-karelang sarili. Mangailangan la pong training and formation at ila po sigurong dinantamong training and formation. Bangka nita, mas maging makabaldugan ing pamanyamba kareting komunidad at king mismong parokya. O ini po yung metong kareng activity, gawan tamo, kaya kabana ning bulana ning Enero. Ang timurin po, ing pamitipon ding sadyang magsilbi king parokya. So, pabalo minamo po nung kapilan. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko pong yeni para king tauling bendisyon. Inginuman at ili ke kayo. At keka ang timurin. At mantabi ke kayo at karing ke kayong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantane, ing banal na misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat king Diyos.
mingat kayo kin pamanuli.